Zemabog North khotlang mi puite chibeile vekule amasa in Zemabog North huam chunga kaushan changchang omte program kan sha theichin longai thadonila Zemabog North a hian kaushan pariat omin chung kaushan chanchin tele pathian ni an program changchang te longai thaila Iswa Krista kaushan EKK bial to pastor hi pastor Vilel Haksang ani in tuna hian kaushan upale tual upa pakhatan nei meka kaushan member sompali anom mek bukani EKK biakin hi Zemabog North din tharvenga omin heta hian kaushan in khong kalpui chinani pathian ni kaushan in khom program ngai thak chunjum vele ila in khom chairman hi upalel lian so mani in chantua piremoi anianga chonhu in khoma yan chairman a pilel biagni ni in khom chantua Andrea lerin sang aniang upa vanel chuam hne na chang pathian thu changai thak ani bokang Pentecostal Reform Church PRC bial to pastor lel ruat filani in tuna yan kaushan upa pali nei in kaushan member somnga pakhatanom mekani Pentecostal Reform Church biakin hi Zemabog North din tharvenga omin heta hian kaushan in khom kalpui chinani pathian ni kaushan in khom program ngai thak chunjum vele ila puitling Sunday School program chantua sister Zodin moi anianga zirlai zirtur hi Galatia le Hebraizia ka chang te in zirani anga sonhu in khoma hian sister lel biak nungin hena chang pathian thu cha ngai thak ani ang zanlam in khoma hian upalel rin zwala hena changin pathian thu cha ngai thak ani bokang Din thar kaushan Mizoram UPC bial to pastor hi Reverend V ro chuam loyani in tuna hian kaushan upa pani an nei meka kaushan member somriat achanga za in karvelan omani Mizoram UPC biakin hi Zemabog North din tharvenga omin heta hian kaushan in khom kalpui chinani pathian ni kaushan in khom program ngai thak chunjum vele ila bial to pastor in baptist marong bolna aron neidona in khom chairman hi upalel chwai tluang ani in chantua unaw nu ke vanel ram din thari aniang chonhu le zan hi BLPYD revival program omawangin biakin khari aniang Zemabog North kaushan Mizoram UPC bial to pastor hi Reverend V ro chuam loyani in tuna hian kaushan upa pathum tual upa pali ba ka ter ka upani an nei meka kaushan member hi zanhi le som pani anom bukani Mizoram UPC biakin hi Zemabog North le Zemabog venglai in rina bula omin heta hian kaushan in khom kalpui chinani pathian ni kaushan in khom program ngai thak chunjum vele ila Income Chairman Sunday School Superintendent upa laltan moya anianga chantua unaw nu AFL thanzingi aniang zirlai somni pakhadna sam number somthum pariat na le somthum pakwana ziraniang sonhu le zan hi BLPYD revival program omawangin biakin khari aniang Evangelical Free Church of India EFCI hi an bial to pastor KLL biaklian ani in pastor chutmun an nia tuna hian kaushan upa pathum an nei mekani kaushan member zat hi kaushan indang atharan nomawangin an zat se hi shiat le nilawma se member hi zali somnga achanga zanga velanga ngai ani tuna hian EFCI hian Zemabog North tlang venga biakin mun nei in heta hian in khom kalpui chinani pathian ni in khom program pon sunjum le ngalila chuma puitling Sunday School chairman a upa HB ro mingliana superintendent aniang chantu nula Dimitri Lazar Zavininga zirtur hi zirlai somparugna isa yabung somnga pathum chang khada changa chang sompani aniang zirte tu tura tual upal ro chang liana ani chonhu in khom hi kaushananga manglovin department ten mani rim chan danangin in khom program an mangchin bogani zanlam program chairman a tual upa ro chang liana anianga Reverend AFL duai lawan hena changin pathian thu changai thak aniang United Pentecostal Church Northeast India Zemabog kaushan pastor chutmunni in pastor hi Reverend Silel Engliana ani tuna hian kaushan upa pasari ba ka tual upa pakhat le evan pathum an nei meka tin kaushan member mi zanga chuang umin Zemabog North lang venga biakin hun nei in heta hian in khom program te kalpui chinani tun pathian ni kaushan program bik han puang chunjum ngalila United Pentecostal Church Northeast India Zemabog hian kumin Sunday School zirlaya hian thushil tu le thlan khom ti anzir meka Sunday School zirlai hi mun khata khai khom chinani tun pathian ni chuma puitling Sunday School a hian zirlai panni zirani anga zirlai somni na
thuai puimo na ti le zirlai somni pakhatna mi fil le mi suak sual khai khin na ti zir tur ani ang chantu hi brother junior ramlwa puya ania Sunday school zirlai zirtir tu tur hi sister lal mun siami khiang te Bible woman anianga pathian ni chunu chantu sister lal lom kimi aniang upa ke vanal chana hne na chungin pathian thu changai thak aniang jingle chuna hian bel Sunday school meet kaushan Sunday school hola mananianga zana meet hi biak ina chunjom le ngal turani ang bel tu pastor reverend silal englian hne na chungin pathian thu changai thak ani bokang tunai mai ni somni paruk thanga sangni somni palia changkhan din thar veng preaching point siam tharin an inkhom shanghala kaushan member po inzia fel chau chat mek ani Baptist Church of Mizoram BCM Zemabok bial tu pastor hi reverend silal remmoy ani intuna hian kaushan upa active som parukle pension pathum nei mekin rongbol tu pariat le pastor pakhat ba ka kaushan committee member somni pariat an mek ani kaushan member hi zasari somruk pakhat ni in mi pa zathum somsari pali le mechia zathum somriat pasari an mek ani pathian ni chuma hian sermon in khom nei chin ania chunulama hian Sunday school in khom nei chin ani BCM Zemabok biakin hi Zemabok bazar bula omin ta hian in khom na kalpui chinani pathian ni inkhom program lo ngai thak chunjom le ngalila pathian ni chuma inkhom a hian upa zo oi thanga hne na chungin pathian thu changai thak anianga pathian ni chunu inkhom hi Sunday school kumchan ve exam na atan hun manani ang senior A and B de chuan in lama zo na honin an chang meka tun pathian ni a hian chana te an submit ang department dang nursery achunga intermediate department ten ziak leka achangin an exam ang pathian ni zan inkhom a hian upa G khansu ta hne na chungin pathian thu ngai thak ani don ani tunkar in rin ni hian Zemabok tunkar in rin ni hian kaushan zaipol retreat Zemabok BCM biakina nei ni in tlai lama chohlui kil hau ngalani Presbyterian Church of India Fieldwing kaushan bial tu pastor hi pastor kelel thenglian ani intuna hian kaushan upa paruk nei in tual upa panile minister pakhat an nei mek ani kaushan member za thi sangkhat za somli ni in mipa zanga somruk pali le mechia zanga somsari parukan omani danzo kem hitun din huna mi zaria somthum pariat omin Zemabok North Fieldwenga biakin hun nei in heta hian in khom kalpui mek ani pathian ni kaushan inkhom program ngai thak chunjum vele ila puitling Sunday school program chairman upasi la lungwana chantua pu arlal para anianga zirlai zirtur hi zirlai somni panhina chia lo thoi ti aniang chunu inkhoma hian chantu pi vanal awi anianga pu vanal luna hne na changin pathian thu cha ngai thak aniang zanin khom chairman upasi la lungwana anianga pathian thu cha hi upasi ti pa chunga hne na changin ngai thak aniang Presbyterian Church of India Zemabok North kaushan bial tu pastor chutmun ni in pastor hi pastor kelel thinglian ani in tuna hian kaushan upa pariat nein tual upa pali le minister pani an nei mek ani kaushan member za thi sang khazariat paruk ni in dan zo kem hitun din huna mi sang khazali somni pali anom mek ani tuna hian Zemabok North tlang feng hwam chunga biak in nein in khom kalpui chinani pathian ni kaushan in khom program ngai thak chunjom vele ila puitling Sunday school program Sunday school chantua hian pi vanel chuai anianga zirlai zirtur hi zirlai somni panhina chia lo thoi ti an ziranga zirlai hi tlangwal Moses lel nun zira bidi in mun khata akhai khomang chunu in khoma hian chantu pulel biak enga sai lo anianga pu eflel ramzaw hne na chungin pathian thu changai thak aniang zanin khoma pathian thu cha hi twal upalel vensanga pachaw hne na chungin ngai thak anianga intermediate department te achungin zaipol ngai thak ani bokang Tualchhung chanchin lo ngai thak chunjom le ngalila thochen ni khan chiat ni an information subcommittee board sa in kuang don natlang ne nia natlanga hian po h zawrim sanga son of h1 le zonale an na thokte ron thok chuakin an ni zara hian kuang pakwa lai mai don zo manania natlanga thok chuak te chunga hian branch shwai tu te an lom hle ani tun thochen ni somni panga tharuk sang ni somni le pali tlaidar li le mini somthum pariat khan pu van nei thanga kum somthum panga son of khotin puma section 6 om chu aborala arwang hi zana tlei war puini ina tuk thole ni khan Zemabok no thlan muala vuiliam ani kumin hian Zemabok no tami thi som pariat to in chung singa som pali chumi pa anni tun zir top zan khan environment subcommittee ten meeting an neya branch wam chunga tuikhur le tuina umte nasazo ka hum halni se ti in an rel ani Kartin zir top zana piang in Zemabok North Waime Library hi hunchin ania veng chung mi pui atam theyang barin tlo chin turin Zemabok North branch Waime chuan min ngen ani
Zemobong no thuam chunga pem lekha nei lautan kan khotlanga chena rim lova pem lu tu reng reng in an omna masa chungin pem lekha an ron nei turani section shuai tu te hena an thelu chinanga annin branch wai me secretary hena an pele chin bokang Zemobong no branch wai me treasurer nulalal domi kolni to state pona thilpoi mote in tunkar tirlam khan azin chuaka tunkar ve khian alo hole ang JSC lam ve thung ni somni pathum tharuk sang ni somni le pali pathian ni jingdar ni le chan ve vela khan din thar veng kong chung jok turning point puchunga kum thanga CCTV da chu din thar veng tlangwal pani zuru in kwai herin an lo ti chia CCTV in a lo record vek awangin ati tu te hi ko ngalan nia khotlang thil poi mole man to tak an ti sia da wang hian cheng sanga ve ve choi ti ran ni hetianga mi puita na changkai le kan khotlang security poi mo tak hi tu ma in ati chezong in khoilo sham turin le veng him zok turin mitin te JSC te chuan min nge na ni Zemobong no JSC te hi Zemobong no thuam chung caution le NGO sang sang te ba ka khotlang mi puikal khom ten kan din ani a kan khotlang alo him zok nan ha tak le rim taka thok chin an ni awangin veng chung mi puite po in kan thamwan pui hle chin ani tunkar ni laini khan trade and commerce le local council te chuan joint meeting nein he meeting a hian bazar chei chat ani dan to te siam chat ngai lai te soi ho ni a local council te chuan Zemobong no bazar mun hi shopping mall changthung le moi nai zo ka siam chul dan te building te po alo hlui deu to awanga abula changa sakchat achul zia te suin aizol chhuaka le luka poimo takani wangin kan aizol mel lan na atana building moi tak sakna mun dum le thanom ber ani dan te department how to te an soi pui ngal bokani local council te chuanin kom hauna hun chatak an nei the chu lo moment ti le Zemobong North local council huam chunga in wa thar tu reng rengin VCM local council achangin pem lekha filfai tak nei chin turani a pem lekha nei lawa in lua umten khwale tuina ham chatna kan don te kan don ve arim lovang MHP chuan kan maluka an deilom na turatan in buat saina mani bialtina an kalpui meka zan hun olrem changa pianga lamte zirin he an dei limom le or sun taka mang turin theitop choin anin buat sai chaume kani tunkar BA result chuaka kan veng chunga chingin pass thar kan nei nual meya tunchung BA result chuaki kumma sa result chuaka in pass percentage atlaniam nasahle meya heti ani meklaya Zemobong no thuam chunga zirlai result dum tak tak neya kanom hi local council te chuan lo moment hle a big takin top 5 falang pha pani lai me kan nei theya aro pui an ti hle ani Zemobong no thuam chunga zirlai no pangte na sa zoka zirna warle zwal turin min nge na ni ruthi dal ngai saki daughter of Lizarliana sinate din tharvenga omchu bachelor of science geology subject la in Mizoram puma palina aron ni pha a ani ba ka hian bachelor of computer application BCA Sidal Thangliana son of Sidal Lian nuna kan nei buka ani po hi Mizoram puma panga na ron ni pha in tuna hian Zemobong no than mual bula anom me kani hetianga hlotlin na changthar ti hi local council te chuan thinlung takin anlom puyani Lalsang liani daughter of FL chuan moi Zemobong North konvenga omchu tuna pol som zirlaini in RL's school chaltanga akalmeka 42nd state level science mathematics and environment exhibition and edutech festival sangni le somni le palia hydroponic farming system ti title mangin computational category a loman panina aron honani Kanveng tlangwal pani te India Rama Futsal Club Championship in Elna Sangtak Gujarat akhelmeka antel desar Gujarat Swarnim Gujarat Sport University akhelmeka kanveng tlangwal Peter Larin Luale Jonathan Larin nungate unaw chu Mizoram achungin FC Taristor mingin an khela he in khela hian an se chadun le he tournament khel tur hian Mizoram achungin FC Taristor le Electric FC te an kalani tuna hian group stage khelmek ni in group A B C D ya anin chenin group tina team panga an ni match thum khel to in siang takin voi ni ne na an san nuwa Nizan Khan Emilim FC te 4-2 in an ne lo ve thungani group stage B ka hian match khat khel an lamaba ka match nunung bera hian Baroda FC ne nanin khelanga heta an sak chuan group mashwai tu ni in quarter final an lutang quarter final hi July ni thuma khel turania an sak zel chuan semi final hi July ni nga khel turani hetiang India rampuma in enalian thamakan veng tlangwal ti antil ba ka alangsar pola antil the hi an chuan omhle ani Aizol District Football Association chuan komin chunga tan pubimal soma chu disciplinary committee atan aron ruat thara pubimal soma hituna hian Zemobong North GSC treasurer nilai mek ni in ani hian kan veng chung football team voi engemaw zat alo enkol to bokani Mizoram Football Association nuaya hian qualified referee pu Anthony Lal chungnunga pithanglu ni late fapa kan nei meka
hemi ba ka hian MFN huaya futsal qualified referee pani Jonathan VL Pek luale Anthony L chungnunga field veng te kan nei mek buka Tualchhung mi hetiang kan nei hi Zemabok North GSA chuan lom oman ti hle nulalal hum himi puchaw buanga fanu chu tunkara nei zo tak 9th All India Police Judo Cluster Championship Gauhatia 52 kg huang chunga chakle thiam berni na chalin gold medal aron hlo chuak ani heta gold medalist hian National Championship le World Championship a All India Police Sport Control Board ayo in an khel thei don ani nulalal hum hi judo athiam em awanga SSB a lut ani nge tuna hian Mizoram Judo Association a kan veng chunga changa shwai tu kan nei te chu Senior Vice President Pu R Vanel Duata Treasurer Pu Shang Lianale Executive Member a Pu Samuel Eldin Puyate anni mithi Tlangwal SR Ramsanga kumsom ni paruksan of ram luna pithang chiangi section 3A rota umchu voini somni pakwa tharuk sang ni somni le pali chomadar som pakhat le minute somni khan accident wangin a borala arwang hi lumen pui turni in naktu pathian ni chunudar khata vui ani ang khati zong kha tunkara Zemabok North Tualchhung chanchin kan sha thei chin kanon thei te chuan ni